Dobre, ty si už vrtal niekedy? Dobre. Toto bude pekné čisté vrtanie s prípravou a so sústredením. Ty musíš vrtať s rozvahou, musíš si predvrtať s menším priemerom a tam zase hrozí, že zlomíš vrták a mám len jeden, hej? No nie, že by sa to mne nestalo. Keď vrtaš drevo a nechceš, aby ti na druhej strane vybehli také ívery, aby si to zničil, tak si to podložíš. Samozrejme nebudeme vrtať do stola, to je jasné. Naťukni, týmto si len naznačíme tú dieru, dobre? To je dobre. Na jednotke to. Okrem toho to je, počkaj, to není vrták náhodou. A nie, to je univerzálny, ale je strašne krivý. Zahodiť, hej, lebo sa nám tu bude do toho motať. A keď ti môžem poradiť, tak si predvrtaj všetky varechy, ktoré máš pripravené, jedným, aby si nemusel stále meniť vrták. Takto, hej. Ako náhle sa začneš na to vešať, tak ideš na krivo. Dobre, nie? Dobre, super. Dobre.